isa 8 n'igice Old Trafford. Manchester United irakira Man City. Chelsea izakira isa 11 Brentford. Leeds isa 11 izakira Fulham. Liverpool saa 11 izakira Burnley. Mu gihe Sunderland saa 11 izakira Crystal Palace. Tottenham Hotspur saa 11 kandi izakira West Ham. Mu gihe saa 1 n'igice Nottingham Forest izakira Arsenal. Ku cyumweru ikipe Wolverhampton isa 10 izakira Newcastle. Mu gihe Aston Villa isa 12 n'igice izakira Everton. Mu gihe ku munsi wo kwa mbere ikipe ya Brighton izakira Bournemouth saa 4 z'umugoroba. Iyo ni English Premier League zabigeze ku munsi wa 22. Man United Manchester City isa 8 n'igice. Michael Carrick yavuze ko adatewe ubwoba n'umukino kubera ko bari ku kibuga oti. I don't feel pressure. Na pressure fite rwose kuri uyu mukino rwose. Ikindi Michael Carrick yavuze ko kuri uyu mukino cyangwa se ku intego ze muri aya mezi 6 no gukarifya Manchester United ku mugabane w'Uburayi. Yavuze ko yubaha ikipe ya Man City bitewe n'ibigwi imaze iminsi ikora, ikipe nziza mu Bwongereza no mu Burayi, ariko avuga ko nabo bifuza gusubira ku mugabane w'Uburayi kandi ari umukino biteguye kandi bari arezi. Ntabwo bikanganye ku rwego bumva ko batari ku rwego rwo guhangana. Bavuze ko bari ku rwego rwo guhangana. Yavuze ko Martin de Wright ataraba umukinnyi wo kugaruka kuri uyu mukino. Yavuze ko Maguire ari washoboye gukina mu mikino ya FA Cup ari fit. Guhitamo abakinnyi bizaterwa n'imyitozo yo kuri uyu mugoroba. Michael Carrick yavugaga ko aza kureba uko abakinnyi baza bose kuba bameze, fitness yabo, mentally, kugira ngo amenye ngo ni bande bazabanzamo kuri Derby Manchester. Yavuze ko ari opportunity abonye ndetse agomba agize amahirwe guhera mu rugo. Ni avantage kuko urebye imikino ibiri afite. Uyu wa Man City ni wo twakwita kuri minyoroshyo. Inyoroshyo kubera iki? Ni mu rugo. Arsenal bazaba deplace bagiye Emirates. Mu rugo ntibivuze ko batatina kuko Everton ibyo yakoze twarabibonye. Nandi makipe yavaga twanaga ibyo yakoraga, ariko ukize ku munzana uburemere de usi kuri wo guseka mu makuru iri mu rugo. Kandi mu rugo burya niho hantu byorohera groupe kuba yakora akazi neza. Ikindi kimwe navuga ko nakwita none ko iyo dribble ishobora ko yakora mu buryo bwa Carrick nkuko yabivuze. Hari uburyo groupe y'abakinnyi bamwe noneho bagarutse bose arabafite bitandukanye n'imikino yindi yabaga. Ufite Amadi, ufite Mbwemo, we nawe kumenya uko babyaza umusaruro ariko barahari. Si kimwe na match yatozaga Fletcher atabafite. Wenda ibyo bari kumuhereza wenda ntiyababona ntibyakunda. Wowe urabafite. Ibyo ni ibintu biri mbana byarengera Manchester United ku munsi w'ejo. Ariko nkabona mindi mbogamiza ashobora kuvuga ibi ngibi afite izo imbaraga za nyeri, ibindi bitekerezo bishyashya biri mu mutwe y'abakinnyi ba Manchester United, ari izindi mbaraga barimo bariyumvamo. Kwa Manchester uretse abangaba Brian Mbemo na Madi batari bahari, umukinnyi nabonye impinduka ishobora kuba zafasha wa mbere n'uwo bita Benjamin Sisco. Muri systeme 4-3-3 wanaga ko no umukinnyi imikino ibiri abikinyemo atsinze ibitego 3. Atigeze atsinda mu mikino yose yari yabanje yari yakina. Ubona ko guhinduka kw'imikinire bitumye atera imbere kuri performance yirazamutse cyane kuri bisi zamuka. No kuza kureba niba baza gukomerezaho. Icyo ni ikindi kintu kiri positive ku ikipe ya Manchester nk'intwaro yajyana kuri uyu mukino. Ariko muri iyo mikino none twabonye iterambere ry'uyu musore Sisco, ariko ibigende na karite kwa ikipe ya Manchester urabona ko biracyari ikibazo. Kuri groupe wabonaga nyine hari match batakaje match ebyiri ukabona mu buryo bw'uko abakinnyi nabo batarimo kuba tayari ngo bakore match, kuko nyine cyari bavana no ko Real Madrid ko umutozo yagiye kubera ikintu mutiyagaze ngo mabagabo mutware match.
ibyo nabyo ukabyibazaho. Ariko Kariki kubagarukanye n'aba bakinnyi mbuyemo ndetse na Amadi gusa ngo Sisco ushobora gutsinda ibyo bitego bitatu muri izo match nubwo bagenzi batamufashije kugira ngo babone intsinzi, ariko icyo kintu kirahari no mu rugo bakaba bahari. Ese araza kuza byubakireho wenda nabo bakinnyi bagarukanye bihagarumbira Manchester City nayo imaze imikino 3 idatsinda muri champion. Buriya abantu bakavuga ngo intare yakomeretse, intare ikomeye kuko yari ihanganye n'inyamaswa nayo ikomeye, ikomereka isitaye. Kuba Man City imaze iminsi idatsinda simbyita nk'ikintu yaza kuririraho ngo itsinde Manchester United. Ntutsinda kuko ntubishoboye. Hari igihe na United ishobora kuba yagufatirana. Sinjya nemera umuntu uvuga ngo kuba ikipe ikomeye ngo yasitaye ngo we mugiye gura ngo ufite ibibazo, ahubwo iyo weakness iyo wamaze no kubona aho uruhera aho wahera nawe uyicine cyo ukaba wayitsinda, iyo nonge mbibara nka opportunity ubonye. Pep Guardiola kuza kuri kino kibuga azi icyo bisobanuye ku ruhande rwa ngiye kuri Man City gutakaza uyu mukino byabisobanuye kari sinema komeza kwishyira muri position yo kwirukankana bizakugora. Yitwa Pep Guardiola Clarisse yavuze ati ikintu cya mbere kiri kundaza adasinziriye ati nukumenya ngo Karika kina gute, ati isi Middlesbrough agiye gutoza, ati niyo match ya mbere atagiye gutoza aradasinziriye, ati sinzi tactique azakoresha. Oya Pep ahubwo urumva yavuze ati ntabwo nzi tactique azakoresha kuri uyu mukino. Ati cya kabiri ntabwo ndi bujye kureba umukino we muri Middlesbrough ati kuko iyi ntabwo ari Middlesbrough agiye gutoza, ntabwo ari mu cyiciro cya kabiri. Yavuze ati biragoye kujya gukina n'umutoza utazi ngo akina gute, atari nabyo byatubayeho kuri Chelsea. Icyo nicyo impamvu binagoye nukuri muri press conference yabivuze n'imikino 3 uyu Kariki yigize kuba muri Manchester nka interim still yakoze formation 3 zitandukanye kuri match 3 zitandukanye. Reka wenda mu kanya tuza tubisaseye umucanganyiko, ariko iyo ngingo irakomeye ariga iki wamugani. Yavuze ati ntabwo ndi bujye kwiga Middlesbrough yatozaga. Edison ntabwo ari umuhanga, nje simvuga ko ari umutoza w'igitangaza, ariko nk'umutoza nka kwa kundi ukora game plan yawe hari ukuntu ukora ugendeye kuri opponent ukavuga uti akina gutya ngiye twe dukine gutya. Nase najya kwiga ariga iki, ni ukuvuga ngo we arinjira na game plan ye. Pep Guardiola atangira gutoza nyuma y'iminota 15. ubwo rwo ngo ashaka kuzatanga excuse ngende ya Ernest Loti tanga ikintu yavuze ni nicyo ariko sinzumve nka bya Ernest Loti ati ikipe ikina imipira miremire nicyo kintu cyatuje dutsinda cyangwa se iyi recruitment Manchester United ikoze izana Van Persie imuzana muri United ati koze transfer yo kwiba igikombe, donc igikombe cya championnat barakibye baragitwaye nidushaka tugitange mbere. Kandi koko iyo season Man United yatwaye igikombe 2012 2013. So uyu mwaka ntabwoba abafana ba Arsenal bagize akakanya. Ese urashingira kuki uvuga ko ntabwoba bagize? Man City iri kwiyubaka gutya ishoyemo Semenyo na Makigehi muri uku kwezi kwa mbere. Bo ndaza kubitwarana n'icyo narigiye kuvuga, ndaza kubitwarana neza cyane. Reka icyo narigiye kuvuga mba aricyo mperaho ndaza gusoza n'ubundi umugani tubihuza ibyo ngibyo umbajije. Naringiye kuvuga kuri equipe ya Manchester City abantu babanze bumve uburyo ki hari ibintu bavuga ngo era y'ikintu karangira, ngo era y'ikintu karangira cyangwa se kwa ko n'umuntu areba filime akavuga ati wenda episode ya mbere irarangira. Kuri Pep Guardiola hari episode zarangiye kuri we, asa nkagiye izo episode yakoze switch off arazimya, none harangije agiye gukora login, ni nko gukora login, none agiye gukora login. Kuri iyi episode agiye gutangira birasa naho yabitangiriye guhereye hejuru. Ubwo nagira ngo abantu mbere ku buryo ki equipe ya Manchester City iri kubaka ibindi bintu bigiye gutuma yongera kwitwara neza mu myaka iri imbere, ariko uhereye muri iyi season Manchester City uhereye kutandukana no bita Chiki, urumva bakaza no bita Hugo Viana. Iyo niyo ntambwe ya mbere bari bateye. Nyuma yo gutera iyo ntambwe ndagira ngo tugende tubihuza n'equipe ya Liverpool ho gatoya cyane. Umwungiriza w'ikipe ya Manchester City ninde? Pep Rangers ni yabaye muri equipe ya Liverpool. Bazanye umutoza w'imipira y'imiterekano set pieces
bamwita James French. James French yabanye n'uyu Pep Rangers muri ekipe ya Liverpool. Urumva abo bantu bagera kuri babiri babanye muri ekipe ya Liverpool, baza kwiyongera kuri Hugo Viana nawe ufite ibyo yakoze muri ekipe ya Sporting twabonaga turi gutinya, ifitemo abakinnyi bagiye bazamuka ba Giovanni Kwenda, aba ba Victor Kresh bari kuri level yo hejuru, twese tubona ko ari abakinnyi beza. Niyo Sporting yashininze ku mugane Burayi, bazana umu Sporting director nk'uwo nguwo kuza gufatanya na Pep Guardiola wari umaze kumenyera shampiyona kuva 2016 guhera hejuru. Bazi icyo bakora kugira ngo ikipe ibe successful, kuko bose aho babaga bari mu makipe n'ubundi akomeye cyane ku buryo bagira icyo batanga ku meza, ekipe ikabona umusaruro. Kuri Pep Guardiola nyuma yo gukora ibyo bintu akajya ku isoko akazana abakinnyi nk'abo ngabo, mbere na mbere icyo nicyo nashaka guheraho, tubanze tubyemere ko ekipe irubatse neza ku buryo iri kuri level noneho yo gukompeta bya nyabyo. Wari kuvuga uti abafana ba Arsenal ntabwo bakwiye kugira niyo adakora ibi ngibi ubwo bagombaga kuba bawufite. Niyo adakora kuko kuba basinyishije abo bakinnyi babiri ntabwo ari cyo gihe wagakwiye kugira ubwoba, ahubwo kuba inyuma yawe hari umutoza bita Pep Guardiola, icyo cyonyine kikwiye kugutera ubwoba. Kiragutera ubwoba kubera iki? Pep Guardiola ni umutoza ufunga detaye iyo ari yose. Hano twavuze uburyo ki Pep Guardiola yageze gutwara igikombe ku manota 89, amaze kugitwara icyo gihe Arsenal biya kabiri. Sezo yakurikiyeho Arsenal yagize 89, Pep Guardiola arazarenza 89. No kuvuga ngo Arsenal yavuze ngo ya manota wari wagize nge ndi tayari ko nanjye nza kuyagira nkaba natwara icyo gikombe wantwaye. Ariko Pep Guardiola aravuga ati ntacyo yagira, ariko nge niteguye ayarenzaho. Rero uwo mutoza wirukanganye na Jurgen Klopp akagera ubwo atwara igikombe cya shampiyona arushije Jurgen Klopp inota rimwe, so umutoza uza kuvuga ngo araciriritse. Ariko ahantu hari kuntera ubwoba nahangaha, ari nacyo kintu nge ndimo ndakomeza nensista mvuga ko equipe ya Arsenal iri tayari. Ibyo bintu ngo ari ibintu abantu bavuga ngo Arsenal ngo ntigitwara igikombe, nyine kugira ngo ikintu kibeho kigira intangiriro, kigira intangiriro, ntago nyine ikintu kiza gutyo ngo kikwitureho, kigira intangiriro. Turi kuri Manchester City. Yego. Ni bihe bihanga ubona muri Manchester City? Nibyo nari ngiye kwinjiraho. Nimba uzanye Mark abantu twati yego ubwoba bugomba kubigira, niyo batabaza ntabwo bwo bwari kwavuga. Dore ikintu cya ariko nyine bafunze izo detaye yagiye uvuga komeza. Dore icyo ngiye kuvuga, aka kanya nitwemeranya ko uwo bita Ruben Diaz ari hanze ukwezi kose. Yego. Nitwemeranya ko bita Joshua Vadior atazongera kugaragara mu kibuga. Abo bantu nimba bari hanze, equipe ya Manchester City ikaba yazanye abo bantu, ndabyemera equipe ya Manchester City irakomeye. No kuvuga ngo igiye guhangana n'indi equipe ikomeye cyane, haraza gukora ikinyuranyo abatoza cyangwa se gufunga twatu detaye duto. Hari ikintu twagiye tugarukaho cyo kuvuga ngo squad z'ikipe ubundi meze gute, squad y'ikipe ya Manchester City meze gute. Aka kanya kuzana Mark Gehi bakoze ikintu kiremereye cyane, cyo kintu kirakaze. Nujya kureba n'ahantu hose baradanangiye, ariko ikipe nayo bahanganye ne ekipe idanangiye. Ngiye mbona ko ku gikombe cya shampiyona nuko abantu bari guhita bahita bafata umwanzuro bakavuga bati Pep Guardiola araje agitwara. Ibigaragara byo transfer zose bakoze, gufata miliyoni 32 ukajya kuzana umukinnyi umukuye muri Bournemouth bagenderagaho, ukajya kuzana umukinnyi umukuye muri Crystal Palace bagenderagaho, ni deal ikomeye cyane pe. Ariko bagiye guhangana n'indi kipe nayo iri kuri level yo guhangana, kandi ugiye kureba speech zabo abantu bose barabivuga, yaba William Saliba barabivuga, yaba Gabriel Magalhaes barabivuga, na Mikel Arteta arabivuga. No kuvuga ngo ni bato tugiye kubona iryoshye, ariko aka kanya ibintu bikiri mu biganza bya equipe ya Arsenal. Kuko niba tuvuga ngo Arsenal irarusha City amanota 6, City kabiri ku mwanya wa kabiri, no kuvuga ngo Arsenal asabwa gutsinda game zayo zose zikurikiyeho. Manchester City yo icyo yakoze no gufunga detaye zose, ikavuga iti twe noneho reka dukora ibyacu, tugiye gutegereza aho Arsenal woza gukora ikosa. No sari Arsenal idakora ikosa. Aho ngaho niho uraza kwibaza. Gusa kuri equipe ya Man City nge navuga ko ibintu byabo tayari muri uku kwezi kwa mbere barabyubatse neza cyane. Ibi bintu bubatse nubwo ino season bitakunda, next season urabona ko bari kubaka uhereye aka kanya, ariko bikabaza bizanagira umusaruro mu gihe kirekire kiri n'imbere cyane. So Alan, uratekereza ko iyo perfect send off, perfect farewell kuri Pep Guardiola yayibona iyi season, cyangwa haracyari n'ibimenyetso byakwerekana ko n'umwaka utaha yahaguma? Ubwo ndavuga nyine iki gikombe cya shampiyona igihe byaramuka bibaye ko atakibona noneho Arsenal yagitwaye. Arakoze magnifique. Iyi niyo business ya Hugo Viana na Pep Guardiola muri kwezi kwa mbere.
Antoine Semenyo sofa igiye kureba kubataka sofa bahagaze neza abakinnyi bakina basatira sofa bahagaze neza ba Premier League uraza kumusanga mu bakinnyi bamaze kugira uruhare mu bitego byinshi rero twakomeza kuri iyo statistique hari Eng Botan wihagare muri 36 hari Igor Thiago uhagaze muri 18 hagakurikira Antoine Semenyo uhagaze mu ruhare mu bitego bigera kuri 16 statistique nziza cyane kuri Napo Magnifica tweretse nukura mu mark gihe iyi ekipe turemeranya yuko ibite ibikipe isanzwe nukuramo makige ugashyiraho max Aline urabona yuko ikipe iti ibikipe isanzwe muri defense ubwo nibwo buremere bwa transfer akoze nukuramo Antoine Semenyo na makige ugashyiramo Jeremy Doku na Max Ariel sofa kuri Pobe 11 urabona ko ikipe igize gute isanzwe ariko iyo nyongera ashyizemo irahita ituma igikipe kigira gute kibyima irongera ibe Manchester City icyo nicyo Pep Guardiola arimo arakora. Pep Guardiola arimo arajyana na Hugo Viana mu bintu bibiri bimeze gutya. Hugo Viana arimo arubaka ekipe azagumana nayo azaraga undi mutoza nyuma ya Pep Guardiola kuko Pep Guardiola niyo yatoza umwaka n'ukurikiraho abantu benshi bakubwira yuko they don't see him extending till 2030 kugeza on and on. Bivuze ko ashobora kwasigaje imyaka iri nkuko contract bivuga nibura imyaka bivuze ko Pep Guardiola nunareba hari icyo twakwita ngo ni shift usibye mu bijyanye n'abakinnyi arimo aragura urebe no ku mikinire. Pep Rangers arimo arazanamo je iri direct ama contre attaque arimo tubona Antoine Semenyo ashobora kuzafata uruhande rumwe Jeremy Doku agafata urundi ruhande noneho Sheriki bagasa nkaho batangira kumukinisha nka nimero 10 ahanganye nande na Phil Foden Walter. Icyo kintu ugitekerezaho urahita wumva impamvu Pep Guardiola nyine arimo arakora izo mpinduka bijyanye n'imikino barimo barajyamo kubera icyo ari kujya kuri bano bakinnyi bigihaha bihuta batari abatekinisiye cyane kuko nta wundi mutozo uzatoza ibyo Pep Guardiola atoza. Icyo tukemeranye biragoye nyine ni Pep Guardiola n'umwe nyine niyo mpamvu atari kwikunda ngo ajye kugura ba Bernardo Silva bandi arimo aragura abakinnyi bari technical ariko bari na physical kandi bihuta muri speed ni ba Tia Ninjas ni ba Jeremy Doku muri transfer zeruka na ba Antoine Semenyo na Odiko Kosanov ku ngufu si ubwenge nk'ubwa Yoshko Gavidiol ariko ni ku ngufu n'ibindi byose dore sasa iyi transfer ikivuze Cedro nujya no mu kwezi kwa mbere guheruka ni Pep Guardiola urimo urubaka ekipe yamuhereza icyo twakwita ngo ni high chances of a proper send off. Niya ekipe ifite abakinnyi bamaze kujya muri ekipe nationale na Antoine Semenyo Gana ariko Bournemouth imyaka ine yari ifite experience hagije mage muri Crystal Palace ni umukinnyi wa ekipe 3 Lions ibyo ukabibona ukahita ubona yuko nta bakinnyi bari buze direct bagira icyo twakwita impact. Niyo mpamvu Pep Guardiola akenshi yubaka ekipe hari abakinnyi bato batagenda azana muri groupe ba Chelsea twabonye ba Naipan twarabonye ba Vittorius twarabonye ariko uzasanga atajya bura transferi ziza ziri buze zita ziteza akaduruvayo muri first 11 nureba nkanga mage ndetse Semenyo tayari bamaze kujya muri 11 Ryan Sheriki tayari Tia Ninjas nabo niko Gonzalez ejo bundi nibwo yaraje mu kwezi kwa mbere 2025 icyo ngicyo rero Pep Guardiola arimo arapima kuri icyo kintu Cedro warumbwiye cya perfect send off ano mpamvu muri uyu mwaka w'imikino Cedro Manchester City nureba transfer ikoze nizo yakoze mu meki niyo yakoze mu kwezi kwa mbere 2025 ni ya Carabao ni ya FA Pep agomba guhangana kwa aracyarimo ariko is to put a proper fight in the Premier League and the Champions League. Ntabwo yifuza kugera ahantu kuko ubushize Chiki Bergstein yaramubwiye ngo mu meshyi ya Arne Slot ajya gutwara igikombe Arne Slot Chiki yaramubwiye ati abakinnyi ufite ko basa nk'abakuze warize tugakora Amerikato iri mega. Pep aramubwiye atoya nize bano bakinnyi mfite ibyavuyemo twageze gute twarabibonye rero kuri no shura avuga ati reka sinshaka bya bintu ngo hadayi none ngiyo menya aho gatireka ndadire buri detaye nimura na Real Madrid na Barca muri Champions League nabandi gutaka myugariro nabandi gutaka playmaker nabandi gutaka squad depth muri umwaka w'imikino bimwe mu bintu byashegeshe Pep Guardiola ni squad depth. Ushobora kuvuga ngo Magehi Ruben Diaz nagaruka na Yoshko Gavidiol ashobora kujya kuri bench cyangwa se nabe nimero ya mbere ariko tutirengagiza yuko akanje baramurekura sibyo Nathan Ake ari mu nzira zisohoka uwo bita John Stones ari mu nzira zisohoka Abdul Kosanov na Victor Reyes abakinnyi twakwita yuko bari guhita batanga icyo cyizere cyo guhita baba abasimbura abandi ba Ruben Diaz mu gihe agize ikibazo nk'icyo afite ungukivune ariyo mpamvu Pep agikoze ariko this season is transfer akoze nicyo twakwita ngo ni trophy
challenging campaign ni Pep ugiye guhangana ibikombe full throttle nyine yimazeyo avuga ati 11 ngaba n'abava mu mvune ndizeye ko bazamfasha ariko buri gihe nzajya narinda 11 nzajya mfite abakinnyi nanjye zanica kuri bande tuje mwicara mfite icyizere cy'uko iyi resita nagira gute nayicyura Cedro kubera iki finally nyuma y'imyaka 8 ya Pep Guardiola ariko twadutangiye kuvuga ngo City ngifite Haaland ngo yapanguriye amanota NDP7 na Shafi na Cedro dusesengura this season muri analysis twakoze hari umuntu ugeze avuga kuri depth ya Manchester City oya depth twavugaga ku equipe kuri Arsenal urumva ibintu ukuntu ibintu byahindutse Pep nawe arabizi yuko bimwe mu bintu byamufasha gutwara ibyo bikombe harimo niyo depth hagati ku kikarite yanjye ya depth yimukiye kwande kwa Arsenal ariyo mpamvu twavuze ngo Arsenal ngo Saliba yaravunitse na Magalhaes Pierre Hincapié na Mosquera barakina twavuze ngo Declan Rice yaravunitse Mikel Merino agira gute arakina ariko hari zitatu ziko Manchester City yagiye ibura no mu ntangiriro za saison kubera kutagira squad ihagije kuri no shuro y'icyo yagikemura ariyo mpamvu gati guhera aka kanya kugeza mu kwezi kwa gatanu ni Pep ugiye kuba hara challenginga on all fronts kandi twibukanye ko ayo manota 6 Arsenal ifite icyo Pep we yifuza nuko Arsenal cyagiye yakoze amakosa nzaba mfite abakinnyi bagumye muri ritime yo guhatana kuko reka twibaze y'abafite Nathan Ake ndetse na Max Allen sibyo kugeza mu kwezi kwa gatatu ategereje Ruben Diaz can you imagine imikino baba batakaje kubera defense yabo ese icyo gihe Arsenal niyo yatakaza imikino City yabikiri tayari kubafata oya bize ko ariyo mpamvu rero ya Dadi yavuga ati buri detail nyifunge ngaruke nsa nkaho ndi mushya ubundi mangane ku bikombe byose icyo nzagwaho nicyo hari ibyo wumvuga ku mutima Guardiola ni umugome cyane umuntu Guardiola ntabaho man ahantu utinyira Magnifique nagusubiza statistique niwe mutozo umaze gushora amafaranga menshi cyane Pepe uzi ingingo yaciye amazi ingingo yaciye amazi ni ngo gushora none se ndibona ashaka ibikombe abafana bashaka ibyishimo umukira arashaka ibyishimo nanjye nkeneye save ako kantu uvuze karamworoshye uribuka ejo bundi cyagiye yuzuza imikino 1000 muri karaka video bamukoreye n'abatoza bamwifuriza ishya n'ihirwe n'iki yaravuze ngo nishimiye ibyo aba batoza bambwiye aya magambo bambwiye numvise ankoze ku mutima agenda avugamo urumva harimo abatoza benshi harimo abagiye batoza amakipe za ba Big Sam n'abandi abagiye batoza nyine amakipe yo hasi aravuga ati aba batoza nabo n'abatoza nemera n'abatoza nakunze ati gusabo bagiye batoza nyine amakipe atabaha nyine amafaranga nyine amakipe adakomeye atabashorera amafaranga kugira ngo bagure abakinnyi bakomeye niyo mpamvu batatwaye ibikombe atari ko njyewe nyine ikipe ntoza yamaye byose umva ubundi Pep Guardiola slogaye nubwo ngiye kuyimuhimbira mwemera cyane 1000 games 1000 millions but 1000 trophies nibyo none se umuntu azaza yicara hano yegame avuge ngo ariko wenda avuge ngo igisirikare ngo cy'Uburusiya ngo kirakomeye nyine bafite nyine ibikoresho gikomera niba intwaro barazifite niba imyitozo myiza barayifite niko nyine umuntu akomera hari ibyo bisaba kugira ngo ubukomeye ariko none ahandi hantu nemerera Guardiola ayo mafaranga barayafite ba Sheikh Mansour baranayamuha akayashora ariko noneho nyuma yo gushora ayo mafaranga ekipe ya Manchester City wenda Magnifique aze kuturebera akantu k'ikipe ya Liverpool ndumva nakamuhaye ariko Liverpool yo uburyo yagiye ijya ku isoko ikirirwa ijya ku isoko muri iyi myaka yagiye ibura abakinnyi benshi cyane ihugira mu bintu by'ibiganiro gusa ugiye kwa Zubimendi baramugutwaye ugiye kwa Caicedo baramugutwaye ba Romero baramugutwaye Mark Guehi baramugutwaye ikipe ya Manchester City ntikeneye kujya mu biganiro byinshi cyane Man City iragenda none se Man City kugira ngo izana Antoine Semenyo izo nkuru zivuzwe kangahe mbere yuko bamuzana iyo nkuru yavuzwe kangahe mu bitangazamakuru mbere yuko bazana uwo bita Mark Guehi iyo nkuru yavuzwe igihe kingana iki no kuvuga ngo ni abantu bafite amafaranga ariko bakaba